Basketball ni umwe mu mikino y'amaboko ikunzwe n'abantu benshi mu kuza kwirebera impano ziba zirimo, udushya tuba turimo, utuntu tugiye dutandukanye bityo tubasha kuryohera buri muntu wese waje kureba uwo mukino. Urugero runini dufatiye ku rugero runini nka shampiyona ikunzwe n'abantu benshi cyane ku isi, ikaba iri no muri shampiyona zinjiza amafaranga menshi cyane nka shampiyona ya NBA. Nk'uko imibare ibigaragaza, igaragaza ko shampiyona ya NBA ari imwe muri shampiyona ku isi yinjiza amafaranga menshi cyane kuruta izindi, aho iyi shampiyona yinjiza amafaranga asaga miliyari 10 z'amadolari ku mwaka. Bahaye ikaze aho ukurikiye The Real Shema TV. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bakinnyi bakina basket binjiza amafaranga menshi cyangwa se batunze amafaranga menshi kuruta abandi. Bahaye ikaze. Umwanya wa 10 turahasanga David Robinson. Uyu yabasha gukina season zigera muri 15 hano muri NBA mu ikipe ya San Antonio Spurs, akaba afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 200 z'idolari. Umwanya wa 9 turasanga umukinnyi bita Grant Hill. Amaze gukina season zigera muri 18 muri NBA mu ikipe nka Detroit Pistons, Orlando Magic, Phoenix Suns na Los Angeles Clippers. Akaba aza ku mwanya wa 9 afite n'amafaranga asaga miliyoni 250 z'idolari. Ku mwanya wa 8 turasanga umukinnyi bita Kevin Durant ndetse ukinakina, aho amaze gukina season zigera kuri 17 mu makipe nka Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets. Akaba afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 300 z'idolari. Umwanya wa 4 turahasanga umukinnyi bita Hakeem Olajuwon. Uyu yabasha gukina season zigera muri 14 mu ikipe ya Houston Rockets. Akaba afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 300 z'idolari. Umwanya wa 6 turahasanga Shaquille O'Neal. Akaba yakinnye season zigera muri 19 mu makipe mu ikipe ya Cleveland Cavaliers, afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 400. Nongera kubisaba gukora subscribe kuri The Real Shema TV kuri wowe utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunogerwa n'izindi gahunda tuzatubategurira. Mbere ko twinjira mu bakinnyi 5 bakina basketball binjiza amafaranga menshi kuruta abandi. Umwanya wa 5 turasanga umukinnyi bita Vin Johnson. Yabasha gukina season zigera muri 14 mu ikipe ya Detroit Pistons, akaba afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 500 z'idolari. Ku mwanya wa 4 turasanga Junior Bridgeman. Yabasha gukina season zigera muri 12 mu ikipe ya Milwaukee Bucks, akaba afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 600 z'idolari. Ku mwanya wa 3 turahasanga Magic Johnson. Yamaze akinye season zigera muri 12 mu ikipe ya Lakers, akaba afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 800 z'idolari. Ku mwanya wa 2 turasanga LeBron James. Uyu nguyu muramuzi muri benshi. Amaze gukina season zigera muri 21 mu ikipe nka Lakers, aho afite umutungo ubarirwa muri biliyoni 1 y'idolari. Umukinnyi wa mbere dusanga kuri runo rutonde mu bakinnyi bakina basketball binjiza cyangwa se batunze amafaranga menshi kuruta abandi, turasanga umukinnyi witwa Michael Jordan, aho yakinnye season zigera muri 14 mu ikipe nka Chicago Bulls, Washington Wizards, aho aza ku mwanya wa mbere n'umutungo ubarirwa muri biliyoni 3 z'idolari. Murakoze mwari mukurikiye The Real Shema TV. Nongera kubitsa gukora subscribe kuko turayikora, cyongera kunogerwa n'izindi gahunda tubagezaho. Murakoze.